Давай. Аллаху Акбар! Beredar rekaman terbaru menunjukkan aksi pasukan serbu Rusia saat terlibat pertempuran dengan pasukan Ukraina. Dalam cuplikan tersebut, pasukan Rusia tampak menggunakan peluncur roket RPG untuk menyerang dari dalam sebuah bangunan. Sejumlah roket RPG diklaim berhasil meluncur dengan akurat, menghantam posisi lawan. Rekaman pertempuran tersebut diunggah di media sosial pada Senin 27 Juli 2025 dan langsung menjadi sorotan karena memperlihatkan intensitas serangan jarak dekat di garis depan. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait dampak dari serangan tersebut. Давай. Я вам покажу Киев. Давай. Ну как? Давай еще. Охотник. Давай. Аллаху Акбар! По нам летят, да? Давай еще. Давай один запас. Последний. А? Последний пусти. Разберемся с этим. Автоматчик, пулеметчик. Давай. Аллаху Акбар! Орёт, кто попал прям в цель. Видел большой кто. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.